ro MMA Mizo te khwa ti eng turi MMA Mizo te tan in nga na ding zel ro Tarik ni som pathum in rin ni ramtukla Melbourne NP buta kania Australia Mizo News Channel clear to te chibai ule keimani chanchin Victoria Melbourne khopui chu nimin khan COVID-19 case thar panga mu ani awangin voina tangin ninga chung atho thumna tan stage 4 lockdown puan ani leta tukin khan case thar pakhat mobile ani bok ti hian active case somni anom me kani stage 4 lockdown restriction te chu eile in le in chung momo dap turin in khata tringin ni khata mi pakhat chau chwa phalani a mani chenai na tringin kilometer nga bial chunga chia chwa phalani in leng nei phalani lova mi ina len phalani lo bok mi pui pun khom phalani lova biak in school library gym le swimming pool te kharani mi som chinin mi thian vui theyanga in nei lom na ero bot sai phalani lo khoi muna po momo dapa chwa reng rengin face mask bu ange ngei turani kan kholal te ro man lockdown hi karle ni lai ni thleng o ani a shikai thar kan pung zel ani chuan lockdown hi an po sei rin ani ni somni paruk thleng hi Victoria State to state of emergency puan ani bok nimena thunei tu ten zanlai atanga lockdown ani tur thu an puan nu lokhan lockdown du lo le trulti lo mi tam tak Melbourne CBD a pungkhomin an protest heng pungkhom te hian make your voices heard ti thupuyan nein an auruala Melbournians te hian lockdown kan mamo lova sarkarin hotel quarantine center a enkawl thattok lo awanga shirondar le hi mi puin kan tuar ani ti in premier an dem thote arina sa hle mi sangtel de chon city kong zo zelin Australia Open khel mek na road level arena lam an pana police in an chom phei zel boka boinan sa jok a chua main nodar ani thei sham apor zol fal mi patni mananni Australia Open post state lockdown in thlakbok ma se n2 mi pui omlovin players te an lein khel chunzom zela TV live at clear to ero an tam hle Novak Djokovic in liam chunga khela aking pui Taylor Fritz ne tu chuan match chanve n2 neya match chanve n2 nei lo chu adana dang hle mai ati champion line mek Djokovic chuan katon voi khana ania amero chu Kovelin kan tor mek thil ania minbara khai lo na in tournament top ma n2 le chantu mi pui chok phur thei tu nei thei abai sei thu asoi nimin chunudar khada Victoria State thu nei tu ten COVID emergency meeting an nei zo official a zanlai atanga state pum ninga chung lockdown ani tur thu an puan nu reilo te a mamo in lei khol tumin mi puyan phusamur mur tual chung kong kil khorber ber thlengin traffic a jam ani bera supermarket alun le a dor bungrua anda sa te chu kodwak dwakin dor tamzoka mi pakhat thil lei thei chin bithlia ma se dor tu an tam shrim shrim awangin an che khol sign a dei thei lo ani dan pangain toilet paper le tissue te chu a zo ma le hle heng ni tin mamo dor te hi hon ani don thowa dor ngak tu te le thok tu te ba ka bungra phur truck driver le sem chuak tu te na kan siam lo nan mi puite in lei khol lo tura premier Daniel Andrews thu cha chuan omzi anei te chiam lo ani Sydney khotlang lama sangaman tu pahni kumsom thum pakhal le somthum pariat mi de chu Port Kembla a ngakoi an khai lai tui phone lianin an hol ta ka wangin zirtop zandar sri vel khan an boral Rampon Chansin Joe Biden chuan China President Xi Jinping chu avoi khana tan ni lai ni khan phone a call in human rights le insum don ton na soipui Beijing a democracy swal tu te umdar an ni dan le mun sang human rights chung chang te an soitlang pui Israel thlo khol chuan Iran be chu thilti mak mo pe hel thei lo ani thu atar lang Iran nuclear project ti chia chu senso tam viau don ma se be lo emo lo cham emo in senso asang viau zokang anti Russia chuan Indian Ocean lama China le Iran nen February thlatop hian joint naval exercise an nei tur thu apuang
World Health Organization team China acham mek chuan COVID-19 hi rannung atanga kai ani mai thei thu an puanga ma se bak atanga chuak ti ero fin fiana mu alani lo US Roma millionaire pakhat thita chuan angai nat au evil kumria ta upatan US dollar million nga ro anu chia Myanmar sipain NLD thia tumin ma anlati National League for Democracy NLD Parliament palai na soi Yangon Bahan Tower Township NLD headquarter chu sipaiten dapin an lukhunga lekha poimole data te an la a until ti swal an dap don ani Myanmar mipui kongzo police chen an ka laya alu an ka hliam me thot khaini nili lai oxygen an pek to chu doctor ten ti top an tum thu achungte officially an shia tira mipui lai na tu le khongai tu anga le hetley role an ka na silai BA 93 SMG hi Israel uzi silai entona siam le Israel phalna nen thlapa siam ani a mipui nuar ka na tur ani loti mithiam ten an soi Myanmar sipai sarkar thar chuan lung intang mi sing ni le sang thum chuang te February ni som pani khan an chua zalen thu an puang heng an chua te hi thil an ti swal le chuan an thil ti swal case ba ka ama case an nei po kha anung le angan ti Myanmar sarkar na toktam jok chuan sipai sarkar dulo entirnan office kal dulo vin an nuara zirtop zana changkhan an try tu teman an ni thu hriat ani Mola main khwa a zirlai te kongzo lai chu ka an nia mi pakwa man an ni bok heng an mi man te hi chua phutin mi puiten an dana an huala reilo tia chua le an ni Rakhine State a po mi pui kongzo chu motor chil thuakin nodar an nia mi pakhat an man Myanmar Chin State Chief Minister Salai Lian Loi chu February ni som Zandariat vel khan a chen na ina man ani a arwal hian minister paruk an man tel bok Pusan moi Myanmar Chin State Administration how to luber atana sipai sarkar in arwat chu lungphu cholin a boral Pusan moi hi lunglam nat na nei ani a zaipui te po tok to in tunchuma azin ho chu in a thleng fel chawa a boral tamai ani Kachin Independent Army chuan Myanmar sipai chu demin democracy nget tu mi pui chunga kutthla ka leilen na umwai chuan atul angin kan cheve ang anti an mi pui kongzo po an veng thlap ani Myanmar sipai ten civil sarkar thuneina an ne chu nuwa US sarkar chuan Myanmar sipai ho tu te an chungte le inzom na an nei pui sumdong lian te shek na tur siam US President Joe Biden chuan civil sarkar paithlatu sipai shwai tu te shek na tur order siam hi apom to a Biden chuan Myanmar sipai te chu civil sarkar hne na thue na pikir tur le Aung San Suu Kyi le civilian leader dang an man te chua turin ati a atul chuan ma an lak chunzom zel tur thu soin Myanmar ramathil thleng chu khovelin a thlir mek ani ati tukin thleng khan Mizoram a COVID active case somni pakhat anom mek February ni kwa khan Bairabi VC tele Power and Electricity Department mile sadi chu power line and fiah turin zawh fiah an kala he mun na lo om Assam lammi te chuan Bairabi VC member te chu kut an thlak a he thil thleng du lo hian Bairabi mi puite zawh fiah an pungkhom ve ngal hemizan hian Bairabi atanga hlavak lo Assam ram chunga Mizo missionary te chu Assam lam hian miswal rolin kut an thlak ba ka an lir theile Chena inten hal sakani Assam le Mizoram ram ria hian tun hnai boina achuak fo maya boina chinfel tumin India sarkar lai pui thlengin enroll ma se ramri chungchang hi chinfel alani lo ani India Parliament session nei mek ka nilai ni khan Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanalvena chuan 0 hour a thu soin Zokothara Indo-Myanmar Border Trade Center khar chungchang le akai noi thil thlengte asoya pu vanal vena chuan coronavirus shipui lenga wangin Zokothara Indo-Myanmar Border Trade Center chu nikum April thla atanga khar ani heti lai hian sumdong mi then khatten sarkar hriat pui lovin hmunsari vela ramrikal thlengin motor kong an siam ani atia heng kong lai thar kaltlang hian ramdang bungro then khat chanem tak
dan lovin Mizoram aluta sarkar la hriat pui lova hengkong lai chop te hi dan lova sum don na kong pui luna ala chan mai a lo thon thu soin hun local zel tura har sana lian zo khleng thei pumpel nan arang theyang bura zo khotar border trade chu hon chunjom ani theinan central sarkar chu atul angte bo zuya mala thoi turin ange nani India sarkar lai puin farm law thar pathum siam du lo na lantira nikum November thla atanga Delhi border nor hwai hot lo nei tu pol sang zinga Bharatiya Kisan Union BKU chuan nor anti tom maidon lo ti soin hengdan siam thar te su turin sarkar lai pui chu October thleng hun apeti an soi kanthil pu te hi a hlotlin lo chuan October ni atangin nasa zokin lungoi lo na lantir chunjom ani ang anti inrem na siam dan tur ngai tu a sarkar lai puin in biak na nei le a rot chungchanga thudel kil oma in biak na nei andu lo ti an soibok en pui buta Australia Mizo News